بهارا ولات کو به مزگینیا بریتانان و ناوی تکوشین خورد دکر دبو هیویا پاشروژین آزاد. لولات شورشگران بهار برنگ جنی سرهلدیر و دبه خمل آخی. بهن آزادی و دده آسیمان شین. هفری بریتان شورشگرگه و همو دمسال به هبونا خواته دکر ده سال 1989 ده لشر نخابر خدیر جیانی ناس دکم. تاني راست سلامش بناسکرنا فکر و فلسفه آزاد بیجنک سپینداری ده آفری و هفری بریتان جی وکه همو جنین شورشگر بزانستا تیکوشین آزادی خوشکتر دبو.
Di nava refên şoreşê de hezkirina jiyana azad her awirek ji çavên hevrê Bêrîtan de dibû reseniya qedîm a ji çanda berxwedanê ve tê. Vaye, ew şoreşgerî ku dibe nirxê herî mezin ê hebûnê. Di şoreşa Rojava de hevrê Bêrîtan jî jinek pêşeng bû ku bost bi bost a hewelatê xwe rizgar dikir. Ji welatê xwe re dibû hilmek azad. Hevrê Bêrîtan di sala 2013 de li hember êrişên çeteyên destbixwîn li serê kaniyê ji bo parastina welatê xwe dibe pakrewanek dilwêrek. Bi qesema ku ji hevrê Bêrîtan re hatibû dayîn, şoreşa Rojava mezin dibe û xewn û xeyalên jiyana azad roj bi roj geş dibin.